กับfilm mentah ke senang film. Di komen nak kalian kejangan penpau kejangan play pi pak section kila invite yang mentasi pada page yang film jadi ai kesan kai dan kalian kejangan di komen ai play congratulations ya pi kila la mentemi yang ini film kemakatan dan kai harga jing page kejangan ini film kalong ba ka ai kejangan hikai ai ka jing hikai yaki kun samla gitu ni kham tama ka bedei bat ka shongkha shokman nang tapat ka wei pat ka jing hikai ka ba kham kong san ani ka por ka long ba baki samla jungi kham tam ki tenthei kim dei banda be yaki jing syak ban be ban ai kam se ki wei pat ki stiet mo pembalangan ke bahan ka ni film di nak kadi ka belajar bat kadi ka bala jujaru ibabun ki samla ka thei ni jungok ki katu kan ni gibril ki ba juyalam bakla yati ban ong ba ai kam ai jam pi sabat re dala poi pat sa tu ka jaka lala ban baki poi sa ka ti ka bakla dengan soban kerpat yaki patba tam ki samla ki di ban plek ni ka film bakan long ka ji hikai tam ha ka shongkha shongman ka ba ke ngimdei ban siam ya ka shongkha shongman kong ka kapkai tam ha ka kata kepada murid ke long mission dengan snoba ini ka film ka kalau aji mentro sibut dekat di tempat tu ngai patba long ko kidei ban ai siam ban wan tek dalam dia ni ka film kalau ba tenat tu tertangan kuat ban itu udut dan reng ada kepat ki patba bagi dewan tek ni Tu kejuruai buat Goa, itu no pakai dengan pera Goa buat seseorang buat seseorang. Diberi kawan seseorang, iklan kisah di leca Goa. Kadai kejing syak atau Goa kai tenat tang bahan kadang kan sungai hingga nang kentu iki namar kidon ki director ki body kentu nga ki bat sound ki tan ki wan ring ki film ko jom kisah ka seseorang dan kada kerpat ini kalau ba ila bali ring ko bisa sela dan bawa sela dan ga beat ki kuat ru dengan snowban kentu iki nang ni sekman lada la hiban le sama bahaban le ki sekali Boleh sebut.